Murakoze cyane. Mm. Amazina yanjye nitwa Rumuri Felix Nyabaraza, bakunze kwita umwana w'inkuba. Umwana w'inkuba. Yes. Yesu Kristo, iryo zina Yeah. inkuba ni ikintu gitinyitse wa Cyane. iryo zina ryavuye abana b'inkuba nibo baza bita mu Kinyamurenge ba Rutebuka bangoga ese nibyo Bangoga. abantu bagira ingoga Banyambanguka. banyambanguka. Gusa biragaragara ko amazina y'igitsina gore aza kugiraho imbaraga cyane kuruta akendewe nayo. Nyabaraza, Nyambanguka. Kuranga muko babeya. Birashoboka ko nabaye mbi. maze kubona abagabo nka batatu bagira amazina y'abagore. Ni Bea, ni Nyabaraza na Tereziya. Politike ni ngari cyane, ni inyanja Ko nabishobora ni. twitindamo twaje no kwikoreramo amakosa, reka tugarukira aho ngaho. Agaciyemo gusa. Agakiyemo kabisa. Mwamenyanye ryari, niki mwahuriyemo cyane cyatumye n'aka kanya muri kumwe? Uyu mugabo twamenyanye i Burundi kuva 2006. Icyo gihe twamenyanye iwacu ni mu Minembwe kabiri. Ni umuvandimwe mwene wacu. Twamenyanye i Burundi duhita mu makambi, twabaye mu makambi twabwira mu bimenyi. Turangize tubana neza. Nabaga mu nkambi iwacu, inkambi yacu yari Musasa, iwabo akaba Gasorwa. Mubona ni ahantu h'isaha 2 n'amaguru. Icyo gihe twagendaga n'amaguru. Muzumve naho nta miduga yabaga i Burundi wa yari ariko twagendaga n'amaguru. kubera n'ibirato bidufashe ubwo bushobozi. kubera gayo kubera ubushobozi. Ndetse twagira n'ibirato bidufashe ukagenda hamwe amano aje gukikamo agatukura yose, ariko nakazamva iwacu akamusanga iwabo, nawe akava iwabo akansanga iwacu. tubazi muri filime rero. Nari nzi ko buriya akantu ka filime utari bubure kukadomaho kuri Impower TV. Mwasusurukije benshi. Buriya buzima murabuvuga iki, buriya buzima bwa filime mukina hari i Burundi, muzamura izina rya filime Nyamurenge mu mahanga, byagarukiye niki mutazamwibagirwa mu buzima bwa comedy mwakinya hariya? Ese birashoboka ko mudukorera aga comedy kantu gato gusa? Ndabizi ko hari set mwahuriyemo, akantu gato gusa mukumbuze nk'abakunzi bayo, kandi abatunguye abatureba, ndabatunguye bano bagabo, ariko akantu gato. Iyi ni Intwari RTV1, radiyo yanyu, televiziyo yanyu, turabakunda cyane. Amahoro kuri mwese mukurikira Intwari RTV1. Ibisanzwe ni umunyamakuru wanyu Remerwa Steven. Rero tugize umugisha wo kugira igitondo ciza cyangwa se igicamunsi ciza, turi kumwe n'abajene, abagabo bamaze isoni, abasore bari mu kigero ciza cyo kubaka bakabyara abana beza b'abahungu n'abakobwa. Ubwo abazi kumva bumvishe icyo nshatse kuvuga. Nk'ibisanzwe rero bagiye kutwibwira, baratangira batubwira amazina yabo, batubwira aho batuye. Reka duhere kuri umugabo w'amadinete. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Rumuri Felix Nyabaraza, bakunze kwita umwana w'inkuba. Umwana w'inkuba. Ndi umuhungu w'Abagorora, nkaba ndi umusibateri, nkaba ntuye muri Canada. Asante cyane. Raphael. Nitwa Mutabazi Pedro Jonathanson Kadegembe, bamwe bakunze kunyita Feline. Sindubaka, ntuye mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze. Feline ni izina ry'umukinnyi, ni izina rikomoka he kugira ngo wenda hari? Feline ni izina ry'umukinnyi
birigi ariko ufite inkomoko mu gihugu ca Maroc yaragira ibisatsi byinshi urumva naje nigeze kuza nkina kabumbu biga bita gupiga nyine mu kinyamurenge ico gihe nagiraga urusatsi rwinshi ko nakaza nafunga nyine shinge ico gihe bikurikiranye n'ukuntu nakaza nkina nyine cyane kandi mfite n'uwo musatsi mwinshi bahita banyitira izina ryiwe na ibyo zina ryavuye ariko no mu bigaragara urabona ko umubiri wawe urakwemerera kabisa amateka yo kuba warigeze gukina kabumbu. Umubiri nyemerera ariko gari ukuntu iyo umuntu amaze kureka ibintu by'akabumbu abyibuhaho binakurikiranye no kumva wenda ubusanzwe ufite umubiri wo kubyibuha mu buzima busanzwe wakavukire nuko nguko ariko kuriya nasaza akabumbu ntigakunda kubyibuha cyane ahubwo gakunda umuntu wumutse ariko iyo maze nko kubivamo bukeya n'umubiri wita usubira kandi ukitransforma ugahita kandi ubyibuha Jaga nkikubona naje kugira none ubuze ukina umukino w'abateramakofi sinzi kubazi aba boxer ndabazi waba warigeze gukora ku kazi ntako nigeze gukora karakazi bikurikiranye n'ibihugu byacu ukuntu abantu bagiye bakura abantu bagenda bajarajara hirya no hino abantu babuze impano bashobora kuba bo developa kugira ngo ibagirire umumaro ariko kiyo tuza kwicara hamwe abantu ntibagume bazungurwa ngo bajarajare tuba tubuze natwe ikintu dukora nka ba professionnel asante cyane umwana w'inkuba Yesu Kristo iryo zina inkuba ni ikintu gitinyitse wa cyane iryo zina ryavuye izina ni ukubera ko njewe nkora ibintu nihuse cyane ndabangutse ujya kumuravyo nyine nta muntu wabanguka nk'umuravyo ndabangutse cyane iryo zina nawe ryavuye n'umwana ukunda gutembera azakubiriza n'umuzima bwaje ndishapu nje nihuta abana b'inkuba nibo bazabita mu kinyamurenge ba Rutebuka bangoga ese nibyo bangoga abantu bagira ingoga banyambanguka gusa biragaragara ko amazina y'igitsina gore aza kugiraho imbaraga cyane kuruta akenewe nayo Nyabaraza Nyambanguka kuranga nuko babeya birashoboka ko nabayeme maze kubona abagabo nka batatu bagira amazina y'abagore ni Bea ni Nyabaraza na Terezi na Mutoni kandi barabahungu ese wa mugani twageze i Rwanda dusanga bangabire n'abakobwa ba Mutoni n'abakobwa mu gihe ruguru abo bose barabahungu ibi bintu kundi gute aho none amazina y'abakobwa tiyo yaraba expired bagafata amazina y'abahungu none n'abahungu nabo bagafata abakobwa iziki gihe gisi unye na matambi gusa wawa kabisa umwana w'inkuba avuye muri Canada neza abakurikiye intwara RTV1 ariko waje n'indege cyangwa ninka kujya kumuravyo nyine ntabwo n'indege wari yaraje namantungurana gusa asante cyane ubuzima muri Canada bimeze bite muri Canada urebye ni amahoro kabisa ni ibihugu byiza nyine biteye imbere birimo isuku nyinshi kabisa ni ibihugu byiza bikeye ni state ni Alberta ni Ottawa muri capital neza Ottawa mu gifaransa cyangwa mu cyongereza na bilingue ni kuvuga ngo igifaransa n'icyongereza byose barabikoresha ni ukuvuga ngo warisanze cyangwa byaragucanze narisanze ndabishoboye igifaransa cyane ndi forum mu Faransa mu gifaransa kandi barakivuga cyane hariya barakivuga okay ni byiza cyane harya Mutabazi harya wowe wavuye he njewe navuye muri DRC ahubwo ni mu Cyongereza ndibaza ko muzi ko bisobanura hano ni mu Bongereza ntugire ikibazo ni Democratic Republic of Congo ahantu bita ngo ni mu Rurambo nibyo uri umunyarurambo ko bagisara neza nabisenga Imana n'abamirere bose ni muri biriya bice bava ako ni nka mu Rurambo abadahurwa bateye ni igihugu c'abadahurwa n'abagorora nibo benshi biganje abasinzira nabo baraha batimbwa muri biriya bice bya Gitoga
ndahazi nubwo ntazi. Ni kuri map. Ni igihugu c'intwari. Ahantu hakomoka ba Gisaro, ba Bisengimana, na ba Milere Cakora, amazina akomeye yose barafite. Hari ahantu harakomeye, hari intwari. Hari intwari. Tukamena amavuta rero. Oya nje sinshobora kunuka. Sinomena amavuta. Ngo ndiyo nuki. Habaye gute se? Nije Mutabazi oji muri ba Mutabazi bose bari ku isi. Abandi bose ni amapirate yanje. Umutabazi uri kwa Ruto. Ngo si oji nyabo. Kubera abatabazi nyirizina bari mu Rurambo. Oya ntabwo abantu bose nawe karatabara nanjye ntabara kandi gari no buryo bw'umusanzu mu buryo bw'umusanzu n'umuntu w'umugabo turakora cyane singira inda yo kwikunda cyane y'abandi ibintu sindambi wa PCB ko mureke duhe credit abatabazi badutabaye noneho bari kuri tele ni mugira ijambo mubabwira gira dukomeze ikiganiro. Yewe ndabakunda cyane ndabakunda n'ubu tuvuganije barumuna banje barimo benshi bari neza muri twigwano hagati. Hari bamwe bari ruguru abandi bari cyari za Bukavu. Iwacu twe turi batwigwano 100%. Kandi ntanga umusanzu kwezi. Uri kwezi? Kandi ku musanzu wo muri Canada sinkuwina. Sijo kimwe ariko nta nico kimwe. Vraiment narakunze Kenya bakunda kabisa. Ni sawa kabisa. Asante cyane. Turabakunda twigwanaho aho ari bose bagende bakomeye. Ndango uremezanya na Mutabazi. Nawe kabisa bari ani intwari zikomeye. Bamwe babaye ba Nehemiya bibutse yuko igihugu nyine cyabaye amatongo kandi cyasambuwe. Baragenda baratabara basanga hari n'abandi nyine bari mu gihugu bari barasigayeyo. Barakorana barana abantu b'abagabo cyane n'abantu bitwara turabakunda kandi tubitaho turanabashigikira 100% kandi tuzoguma tubashigikire kugeza Imana ihinduye aya mateka mabi asigaye natwe tukaronka igihugu. Mubona umurego bifite igihugu kiri hafi kuboneka cyangwa biracagoranye? Igihugu kiri hafi cyane aho kiri hafi kabisa. Ese mubona tuzokibamo twenyine? Ese byo bari byiza? Oya twe tuzobana n'abandi. Kugeza n'ubu urebye nka Kigoma abari abantu turi kumwe abantu bakora ku mani bandi kandi neza ahubwo niho tubanye neza. Abantu bose bafite agaciro kangana n'akabandi. Ni ngombwa nta igihugu cyacu ari igikumira cyangwa ngo kireba mu bwoko kanaka kandi biriya biri mu buhanuzi. Kiriya gihugu twagihawe n'Imana. Kiriya gihugu Imana yagihaye basogokuruza bavanga muzokibamo n'urubyaro rwayo. Ngibuka yuko ari twebwe abantu ba gatatu Imana yahaye igihugu. Abantu ba mbere Imana yahaye igihugu ni Abanyamerika. Yarabwiye ngo mbaye kino gihugu. Aba kabiri ni Abanyeziraheli. Yarabwiye ati mbaye kino gihugu muzokibamo n'urubyaro rwanyu. Aba gatatu ni twebwe Abanyamurenge. Rero bino bintu ni ibintu byavuzwe kuva kera twavutse biriho. Kabisa igihugu kiri hafi kandi tuzokironka kandi igihugu twende tuzovangura ngo n'ubwoko uko n'ubundi ntaco biba bimaze. Twese kidufitiye akamaro kuko natwe tuja mu bindi bihugu tukahaba. Ntabwo tuzobari dufite igihugu bene ikindi gikumira ngo n'ubwoko ngo oya. Umuntu wese tuzobana mu mahoro kuko murabizi ko Abanyamurenge no mu buzima busanzwe tubana n'abantu neza. Nta kibazo tugira amahoro. Cyaba cyakuri tugira Abanyamurenge twese turi beza. Tuja kuva kuri iryo jambo ntabwo nifuzaga ko dusa n'abatinze mu bya politike cyane kuko bifite ababishoboye. Turabashimiye cyane kuko ko barabikora neza. Buriya abanyamoko ni abakongomani bene wacu. Tibakunda ijambo Imana yaduhaye igihugu. Tibakunda ijambo byarahanuwe. Tibakunda ijambo reka ngarukire kuri ayo magambo yombi. Kubera impamvu ngiye kubabwira akenshi iyo bumva Abanyamurenge bavuga ngo Imana yaduhaye igihugu ni nko kuvuga ngo habayeho ikintu cya imposition. Ijambo rigira kabiri bahawe ikitari cyabo. Urazumva? Rimwe na rimwe bagashingiraho iryo jambo barigira inkoni yo kudukubita. Sibyo? Tukibaza se constitution ya Kongo ibivuga iki ku Munyamurenge? Koko
turaba guhabwa igihugu cyangwa ni icacu ni nayo nkomoko yacu dushingiye kuri iryo jambo gusa mubyumva gute je nk'ukuntu mbyumva kiriya gihugu ni icyacu kuva kera niyo nkomoko yacu kuko independance cyangwa se partage de l'Afrique iyo abaye umunyamurenge ahagaze ku butaka bwa Kongo neza kandi bagize icegeranyo abanyamurenge bamaze imyaka igeze kuri 500 muri kiriya gihugu hari n'andi moko yaje hadusanga ariko ntibazaba yareba kandi yaraje nyuma yacu avuye za Tanzania n'andi yaje afi Bugande n'ahandi bagashaka kuvuga ngo twebwe ngo turabashitsi ese ni gute umushitsi ashobora kugira vice president mu gihugu ni gute umushitsi ashobora kugira abaminisitiri ufite abaki wagize ba depite n'ufite abadepite ushobora kuvuga ngo ni umunyamahanga abantu bamaze amasiyekire ageze kuri 5 mu gihugu mu gihe mu bindi bihugu hariho n'ubundi bwoko bumaze imyaka nk'urugero nko muri Kenya hariho abasomali ntibakomoka mu gihugu cya Somalia n'uruhu rwabo rubavyerekana ntaho batandukaniye ariko nako batazabita ngo n'abanyasomali bafite ba ministre abakuru b'ingabo n'abandi bafite n'igice cyabo kandi nta muntu uzubatungura urutoki rero je nk'ukuntu mbona igihugu tuzokironka kubera ko ni icyacu kuva kera gusa ikintu twega Imana izodukorera izoduha igihugu kuko uvuga ngo Kenya u Rwanda u Burundi Tanzania natwe tugira igihugu cacu ariko ntibisobanura ko tuzirukana ndi moko tuzobana nabo ko ubutaka ni bunini nta bintu zo mu rurumba twese tuzoba tubusangiye ko uzaba dufitiye akamaro ariko tudafite gukumira umuntu twe dushaka ahantu dutungira ibintu byacu tugatunganirwa tukabana n'abantu mu mahoro kandi tukagira natwe igihugu tukagira agaciro mu isi k'ubundi bwoko politike ni ngari cyane ni inyanja twitindamo twaje no kwikoreramo amakosa reka tugarukira aho ngaho agaciro gusa agaciro kabisa mwamenyanye ryari niki mwahuriyemo cyane cyatumye n'aka kanya muri kumwe uyu mugabo twamenyanye i Burundi kuva 2006 tukareba twebwe twamenyanye iwacu no mu Minembwe kabiri ni umuvandimwe mwene wacu twamenyanye i Burundi duhita mu makambi twabaye mu makambi tubabwira mu bimenye turangize tubana neza nabaga mu nkambi iwacu inkambi yacu ari Musasa iwabo akaba Gasorwa mubona ni ahantu h'isazi biri n'amaguru tugiye twagendaga n'amaguru muzumve naho tutura nta miduga yabaga i Burundi yaraba ariko twagendaga n'amaguru kubera n'ibirato bidufashe ubwo bushobozi kubera gayo kubera ubushobozi ndetse twagira n'ibirato bidufashe ukagenda hamwe amano aje gukikamo agatukura yose ariko nakazamva iwacu akamusanga iwabo nawe akava iwabo akansanga iwacu mbese tumenyana gutyo twama tuba inshuti kuva icyo gihe 2007 8 9 2011 tuzabatosha twama tuva i Burundi tuja mu Minembwe neza aje kureba iwacu icyo gihe tugaba mu Minembwe tumarana amezi atatu tugira ibihe byiza abadukurikirana barabizi twigisha indirimbo nyinshi mu Minembwe twara abakonditeri yari umucuranzi yawe na Dr. B arabizi mu kanya turamuzana Dr. B arababwira nuko twama tugira ibihe byiza by'indirimbo ya Minembwe ariko muraturirimba abagorora kuragira ngo n'ubundi iyo habasenze impano yo kuririmbaga izishabukira ku bandi buye kwa Rugorora turagarukaga turasura kandi turabana icyo gihe 2011 kugeza neza ngira hanze ndamusiga musiga i Burundi kandi uyu mugabo yagize dosiye yaje ariko iz'Imana ntawumenye icyo gihe ije hanze ejo bundi ngaruka ndamubwira ati wamukubanuka vuba keneye gusura abavyeyi banje hano n'abavandimwe banje n'izindi nshuti zanje zose mwese ariko tugomba kuba turi kumwe nibwo bwa mbere aragezaga muri Kenya niko bimeze kugeza n'ubu turacyari inshuti kugeza dushatse turashaka twembi niba tuzokora uko umunsi umwe sinzi muzogukorera rimwe mushaka abakobwa n'abakobwa ubwo bushuti kuva 2007 none se byibura rugabiye nkubundi nka twebwe tuba tugabirana ashobora kumbwira ati nkeneye iPhone $100 nkamwihoreza n'ubu arayifite niko bimeze iyo sinkase
tiyoroshe ni statu ni inka hafi zitatu. hari umugabo utaye komantere ngo ni statu kabisa ni inka ni inshuti yanje kabisa y'indani kugeza n'ubu ibaze hari benshi murabizi mubizi ko muza mu inshuti n'umuntu ariko yahindura ubwo nk'izina yaje nko mu kindi gihugu bikaba birarangira mwese murabizi babihe mu bagiye baboneka ariko ubonye murakundanye kugeza ageze hanze ntakwibagiwe aho ngaho ukamutanga birumvikana ni inshuti yaje kugeza n'ubu nawe waramugabiwe waramugabiye yake yamfasha nawe mu bintu naje aribyo nagiye mufasha ni ukuvuga ngo nimba afite ibirato bitanu yakanampeza nka bitatu akamushyira ni ukupima cyangwa ihuzu twaranambaranaga kandi ibirato akabegwa ko mbambona uyu mugabo amatuza arabegwa ndabona ndone nk'igishati cyavuye muri Canada isi minsi ya mutabazi nayo mworeje ivuye muri Canada yazanye na iPhone none hari icyo tutakutagize ni inshuti yanjye ni benshi bahemutse bageze iriya ndabizi ngo ni wanyu uzokomeza ubufura wa twararanye imyaka ine gitanda tusangira izo ni inshuti nta kundi baza bita abantu bakundanye cyane bagakaza izo nawe ni ingoma ni ni mahwane ni nka rwa rukundo rwa Dawudi na Yonatani shitani ntikivange kabisa no mu ijuru tuzobukomeza courage cyane tubazi muri filime rero narinzi ko buriya akantu ka filime utari bubure kukadomaho kuri Empower TV mwasusurukije benshi buriya buzima murabuvugaho iki buriya buzima bwa filime mukina hari i Burundi muzamura izina rya filime Nyamurenge mu mahanga byagarukiye ibintu byo gutangira gukina filime twabitangiye muri 2021 kubera ko twari tubana n'uyu mugabo na mushiki wanje witwa ngo ni Dodo ariko filime yitwaga Roy ubu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndababwira ko nabonagamo impano ko nje negerewe nyine na Nyirira TV Empower TV aguma kubinsaba arambwira ati se ntitwoza dukina ko yabona ukuntu mbaye ndera igipindi ngeze mwaho nambine nko kuyibarabara dutwicaye muri kiriya gihugu ni ahantu haryoshye cyane kuko utubare twusanga turi kwibarabara mushobora kwicara hano hanze mugatera igipindi nta kibazo mugaseka akumva gukuntu none onsetsa arambwira ati mbe ufite impano yo gusetsa none nta buryo twotangira ibintu byo gukina nyine comedy n'udufilm nta kibazo ati wenzo kubwira nza kumenya ko uyu mugabo agira impano nuko nabazasetsa na mushiki wanje hariho n'abandi bana bageze kuri 4 nabo ndabahamagara bajya twakinanye bajya bacuzuzo none ngo ni Roy umukobwa cuzuzo buriya rero ni kolege wanje none ngo ni Filipo nayo ni yoni haba buriya buhungu bushinwa nibuka yuko nabo bafite impano nabo ndabegera ndababwira barambwira ati nta kibazo twamaga dutangira ariko nyine twaciye mu bihe byiza kubera ko biriya bintu n'ubuzima ni impano yacu si ibiga byo gushakisha byaradufashije kandi byari bitugejeje kure nuko nyine habaye gutandukana dosiye ziraza nuko abantu bamwe baje hanze biba ngombwa nyine ko tubanza kuba tubihagaritse ariko bitabuje yuko dushobora no kuzokina cyangwa umuntu ugasanga karakina ku giti ciye ugashaka abandi bakinyi kubera ko habaye separation hari ukuntu bitaza bigenda neza kiri abantu batangiye gutandukana baje hirya no hino ariko ntibibuje yuko n'ubundi jewe simfite kureka nje vuba nzosubira kandi ntangire gukina kandi sizobura n'abandi wenda nubwo twotangirana n'abandi twari dufitemo nk'abangahe ariko byanga byakunda dufite amasezerano yuko abantu bazohinduka amateka nabo bakaja muri biriya bihugu by'abazungu ningera n'ubundi je nzobikomeza ko sifite kubihagarika kubera ko
ni impano yanje kabisa kandi nza numva nivyo bintu ndashobora kugirira ubute nshobora kwirirwa nkinabukira sinonagira ubute ngo byagenze ukuntu pi n'inzara sinoyigira kubera ko ari ikintu canje nta kibazo bizabintera ni my passion nuko ngoko bimeze ndibuka ko inshuro zose twabarebaga nuzi ukuri umuntu yobaga yogumaga akareba natwe twenyine neza mwaratujyamishije ni kwisizimira zabanga karuta kandi karakamira kandi niko ibihe byari bimeze twenyine natwe hari igihe twazirebaga tugaseka aho noneho ureba ikintu ciwawe tuzi ko akenshi iyo umuntu ashekeje atazapfa guseka abantu basesa cyane twabisubiramo twenyine tugaseka ariko twebwe twenyine hari igihe twabisubiragamo tugaseka n'ubu hari igihe nza mba nicaye mu nzu ndije cyangwa mpaye ngenda nko mwibarabara kama nturika ngaseka n'abantu kakwati none bavuga ati kisi igipfu none karaseswa n'iki bira bintu byaratunezeza n'ubu byaradufashe kandi n'ubu jewe ndacyabikunda vraiment comedy ni ikintu ciza zatumye turamenyekana mwabondi ngakera waratumenye kizina nyirabaraza aho kabyara we kubona umuhungu witwa Nyabaraza ni Burundi twambone nivyo kabisa niki mutazamwibagirwa mu buzima bwa comedy mwakinye hariya ese birashoboka ko mudukora nkaka comedy kantu gato gusa ndabizi ko hari sete mwahuriyemo akantu gato gusa mukumbuze nk'abakunzi bayo kandi abatunguye abatureba ndabatunguye bano bagabo ariko akantu gato ukanyaraje vraiment nagize ikibazo tereta wakonga sanga bose bafite ubutumwa nawe ni ikibazo ariko gani ku isi ya none y'abantu none bizogenda gute abakobwa n'umugabo twamona bateye nabi musi umuhano wose muzima twahuye n'ikibazo wa bazavuga ngo yashatse kera naho twebwe abari mu gushaka muri iki gihe twobyita kugama twubakiye ku musenyi umukobwa urimo kwa musanga ameze nk'igiti cy'avoka ceze cyangwa kwa musanga ameze nk'ajya ku giti cy'umwembe ni ikibazo nambara bakambara amakanzu kandi ukamusanga bazamuye ibiciro ngo karagaho ngo nagapfu kandi uko metre umuntu urangirije kuri kaminuza y'igihugu ngo nta bwenge ngo kagira wareba level afite niveau y'amashusho kabiri ka primaire ntazi no kwandika izina rye turagira gute akobwa barananiranye wa umwiza nawe ngo kene diaspora none tuzogira gute nanje mbi considera nko bupfu ese mu diaspora yagiye aturutse ari gute ni atushutunga sinza cyuzo protector mukamukunje umuntu azogeraho yikebagura nkazangabo za shera na bari ngo nibwo bankunda ibaza nateretse kagakobwa haranyamwiza kamukambira ngo mpaka ngo gakora muri Canada Canada se ni mwijuru cyangwa undi nawe yamwira ngo kuye muri Amerika muri state ya Missouri uzi uko bashobora kwirukankira hanze bazavuga ngo bibirizi banga impango n'impararo ngo bizorangira none se ngende shaka umukobwa mubi ngo nukore ko ntayanze reka kubera iki ahubwo tugomba kuzoshaka ukuntu tubivugaho biza bintera umujinya ese umuntu azoza yamaza yame atunduruka yamavuga amakuru yose imbere y'agakobwa katari nkako kutuguru tungana na kirida cyangwa imikubuzo none nabonye ko gafite ikovuyo hagana hano ku mirundi ndazi natumye none ariko none arumeje intuta none kubera ko ncuruza protect nshaka umukobwa ufite intuta nje rukanyaraza Sarote na ni ibintu uzambona muri iyi si ugenda ushaka umukobwa w'intuta mutazosohokana ngo mujanye no kumazi ngo nukore ko ntari hanze reka cyose ni turagira gute tuje Burundi kubombora none naje ko mbona nta wundi muti je mpaye mbona kuko tituzogeraho twinginga turi inyamaswa tugana tuje gutereta inyamaswa makari wa mwana wakitengera yarananiranye mpaka hanze none abasore mukubashikira ibi ni ikibazo abyeyi bagize inyota n'inzara itazoshira ntibazi ko ibi byose tuzobisiga mwisi ega twese turabana urugo si faranga ntiwoshakwa n'umuhungu wa hano bwaca kugeza hanze kuberikisa singaje ubundi haje inzira Mexique bose baragenda bankunda ibiramo bose ni Mexique honyine ntabacika Kinshasa no muri Angola muri Rwanda no mu Faransa bara ntibari mu guca mu mazi neza bagashika abasaza niba tubabaje dushaka abana beza bakene dushake nabi cyangwa bazogende babishakire none uzi ko buriya bira bintu bizojingisha abakobwa benshi kuko abahungu bari hanze ni bakeje none bose bazoza gushaka abakobwa muri Afrika ndi mukobara kuva mu gukunda imyaka 50 turashaka munabuza umugeni kubera ko ntari diaspora kandi sinshobora gushaka nabi ngo ntiho nshaka ibyo se ni ibiki tugarukira nego ndi nuko amani genda garuka
mwabibonye uko niko byabaga bimeze muri seti zabo bakina filime. Mu by'ukuri ni ibintu abakunzi babo ndabizi bazabareba bazatubwira muri commentaire. Byabaga ari byiza cyane mu by'ukuri, bimaze irungu, bikumbuza abantu ndetse umuco wacu ni na mwiza cyane. Bimeze gute muri Canada? Abantu ni gute bari mu kuva hanze bakaza gushaka ino n'abashiki bacu tuzi baririye bo isi yarazungurutse nyine yabaye amatambi bazavuga, ariko birashika bibaho nyine. Hari igihe ubona umwana umeze neza wino ufite umuco, ugasanga wenda biriya benshi ntibafite umuco umeze neza, bafashe umuco w'abazungu, bikaba ngombwa kugaruka ukaza gutora umwana umeze neza kabisa, uzokubyarira abana beza kandi utogusuzugura, kuko ingo nyinshi ziri mu bitewe n'amakonte, amafaranga. Nimba wohereje amafaranga kangahe umugore akamakuniga cyangwa akamaterefona 911 ni nomero yiri ya polisi, nkaka kanya baba bakugora, kuko abagore iri hanze barubashwe n'imbwa ni kwisi imeze. Noneho ukavuga ati aho kuvuga nshaka umukobwa wira wenda ufite imico yiriya, kandi ngombwa ko utora umwana w'ino Afurika, mu Rwanda na hehe hose, muri Kenya no mu Burundi, kugira ngo bizogende neza, tube tombe mu rugo rwawe. Ushaka kuvuga ko iri atari ibihugu byiza byo gushakiramo? Oya, simvuze gutyo, kuko akenshi usanga abana benshi barataye umuco, ntimuhuze nyine bafite imico y'ikizungu. Erega umenye ko turi n'abanyamurenge. Abana usanga bavuga ngo tibojya umutsima, kandi muzi ko umutsima hari mwiza vuba. Ukamusanga umwana uje ngo ntabwo tujya umutsima, bakamarira gusa mu mahambaga gusa. Kumva ko abantu benshi bakavuga ati reka nshaka umwana w'ino uvuye mu Rwanda, uzi gucumba gatimbo neza, uzokubaha nyine muri wa muco w'ikinyamurenge. Nuko kenshi niyo bifira. Gushaka umukobwa w'ino ufite umuco ukamuroza mu gihugu kitarimo umuco, ibyo biba bifite amahirwe angana gute? Ntashobora kugera iyo ngo azahinduke we? Ni ukuvuga ngo iyo ushatse umukobwa w'ino, kenshi umukobwa w'ino ukavira hanze ukamushaka w'ino, ukamutunga vraiment, ukamubyarira umwana babiri, ukamudekara ukamujana hanze, ni gake ashikira agahinda, ni gake vraiment ashika agahinda. Kuko umwana wamushaka waviriye atodabora mukwa, uramushaka umukora kimwe cyose, uramudekara umushikijiri, niyo uja guhinduka nyuma nyine umaze kuba umugabo mukuru, ariko ni gake bahinduka. Tukageraho cyo tukumva ngo divorce, ngo urugo rwa runaka ngo rwasambutse, rwa runaka rwasambutse, kandi baravuye nari bakuru, bamwe bafite n'abakwe n'abakazana. Byo biterwa n'ikira mu bihugu by'abantu? Biterwa n'umuntu. Hari abagore benshi n'usanga batabakunda kandi bitwa ngo murakundanye. Muzoza mubacekinga abagore b'ino cyane, ugasanga barabarerega gusa, bafite ku maso gusa ati ni ingeri azombona ni ingeri. Biterwa n'umuntu. Ni ukuvuga kenshi biba byarapfiriye n'ino bifira, hano bifira ibintu byinshi, ariko kabisa kenshi nabifira. Hari abagore hano batubatse kuri iyi muri ubu bukene gusa, kuragenda ukocuruza protector ukamuzanira, abacuranga sente ukamuzanira yego, ariko agutegereje hanze azokunigira sasa. Biriya bihugu nizo zerekana umuntu w'umutima mwiza. Ni nka kera mu Rwanda cyangwa Uvira cyangwa Bujumbura, cyagaye cy'ubukene, umugore w'umutima mwiza wakoze wamumenya, ubuzima butarafatika neza. Cyagihe cya kera winjira mu nzu ukigera mu nzu, benshi niyo bameneye amavuta neza, nicyo gihe wakoze ubona umugore w'umutima mwiza. nawe mu butunzi. Asante cyane ku mpamvu z'umwanya, reka tugire dusubikire ikiganiro hano. Twishimiye kubakira ku Ntwara TV 1. Natwe twishimiye kandi tubifurije urushako rwiza, mubwiraga mushake dore nta kuntu wabona ku isaha yayihuta cyane bwana Mutabazi. Amasaha aragiye kandi urabizi kera mu Rurambo twakaza ushaka tukiri biga bintu ukiri muto bigana gukabya.
kwari ugukabya ubu nyine umuntu muto yashaka afite nk'imyaka ingahe wenda nka 25 kuzamura kandi bitandukanye n'iwacu umwana w'imyaka 15 bakaba zamuzanira umukobwa rimwe na rimwe ugasanga aranamuruta ni abenshi bashatse abagore babaruta kandi bazaca umugani mu mugore ukuruta ngo abakurusha n'ubwenge ariko wibuke ko bwa buzima bwa ruguru bwari bworoshe ushaka ugashakira amaso akagutunga akagusomesha we n'umugore warangiza segonderi icyo gihe ushaka kuri primaire ukarangiza primaire cyangwa wenda uri nka segonderi muri se nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri no muri gatatu bwaca wayirangiza akagutuma epfo ukaja kwiga kaminuza warangiza we wenyine ukiyongora wenyine sawa ariko ubu ngubu byarahindutse ushatse direct yabirangiye ubuzima bwose bubita buja ku rutugu rwawe n'abage bakubwiye ngo bazogufasha kenshi ariko batagufasha bakubwira ati twakugira inama yo gushaka nawe uzumva nk'umuntu w'umugabo hari umugore twakuzaniye ku mbaraga gatoya twakugira inama uremera kuri ubwo rero genda ukomeremo ukenyere umweko ukomeze hanyuma uturize mu rugo rwawe nuko zazubakwa nuko nguko bimeze asante sana mwakoze turabashimiye twari kuganira byinshi ariko reka dusubikire hano ibiganiro byacu nakagaruka sawa